dobar dan. Dobrodošli na kalorizaciju. Danas ću napraviti desert u čaši. Šta ćeš koristiti? Koristit ću Choco Sticks, šumske borovnice, biskvit od Kindera i puding vanilija. Aha, znači to će sve biti u čaši, ne? A šta ti je ovo tu, mladi krompir ili? Da, A šta s njim? s tim radimo krompire. Aha. Ove Da, čevapke. okej, znači desert, a? Okej. Šta sad radiš, Ljuboj? Režem Choco Sticks. Okej. A ovo mlijeko, što ti je? To nisi spomenula. To je svježe mlijeko, njega stavljamo jako malo. Aha, okej, može. To u čašu, ne u usta, alo. Okej, skoro si izrezala. Imaš još malo. Šta onda ide dalje to? Di to stavljaš? Čašu? Stavljamo u čašu, to je na dnu. Ćemo narezati na razinu. Ovo će biti fino, a? Da. Režemo. Okej. I sada na kockice. Će biti fino. Što su one lepinje tamo? To za ćevape nešto? Da. Ovo bi ja sad ovako pojeo, koliko to lijepo izgleda. A? Da. Ipak ću prvo merendine staviti. Okej. To si ravnomjerno raspodijelila. Okej. I sad idu Choco Sticks. Fino. Fino. Sad kap mlijeka. U svako, a? Da. Može. Pa. Ajde. Malo to poravnati. Idemo lijepo ovako, ajde. Režemo malo ovdje. Dobro to tebi ide, a? Malo ide na pod, ali nema se. Malo ću sitniti. I onda ću ravnomjerno podijeliti. Dosta ti je ovo borovnica, a? Će biti okej, a? Da. Okej. Idemo. Možete staviti samo borovnice ili samo lješnjake. Može nešto treće, a? Pa da može. Badem. Može i bademe, da. Ajde, super. Sad ide u hladnjak Koliko dugo? na par sati. Okej, može, ajde. Evo ga, moj desert nabrijana vanilija je gotov. Može tata prvi probati, a? Ja. Ljubi, kako je to malo napravila, a? Ti sviđa? Šta, dobro, a? Ajde, super.